Te kubno perlok fi along baro kublai shibo na ka banta ka porjong fi ni ban page ya ka video but kublai shibo ni kitu bela subscribe but comments but like ya kan ya kino ki video bangala post ka video jonga ka interested mi te interested mi tharai pila su thu I ka ba pensiu tenat yanga but ka banga su tenat okay te kalong hangni ngan post ki chibun ki jing mentoy na marba hagani ka channel nga batay ki plan na mar don ki bri ki bakwa ban lon chapang ki plan aku kim su thu nga batay na banta jong kiru tenga post hangni ban yo ya ki views ki likes khanang baka channel junga kan he suki kan grow mo khanang bang la ban kamai bhana kani ka channel te tang katai hoi ni promote bun ki company hangni amdei banga kwa ban ya lam bakla tu channel ki we yo pi su thu bakla ki tu bala join company bat nga ano fi kinu company ngi haban join kat badon ki company da fi ki haban tray bun jai mo suki ngi de bandon kata ka mindset bangi haban join big kanu ngi de ban grab ya ka opportunity ka bang ngi su tenat ban tray mo la da phim su la nai join la da pi kwa ban race la pi kwa ban boat ki upline jong pi ki ba kwa ban yalam ya pi no ngala persang kat bala ban yarap ya ki tim junga ho don ki bangam la ban yarap ka chudu ka pisa don ki bala bangal yarap ki yo ba ki yo nong te ki yudon ki bangala ban yarap daki downline la dam day daki long kumtamo daki kumta daki downline te bun ki bangai perchang ban yarap kal marwai perkhan ma fi marwai ban yarap bun ki tim chanungan la mo kata kawai te bun ki ki basu tu bakla de singam la ban ngam ju yarap kumtam ta hoi la danga yarap put kumnungan la ban yarap marwai haba fi yala de pim la ban trei kumnu pin expect yang marwai ban yarap ya bun ki we mo hakata kurkum bakat balangan yarap ya kindu ki ba join kan nu company ban hakat balangan yarap tinggal persang hiban yarap tharai pilayo I don katu kan ladanga ya la ban yarap sandre ngut kamut ngala yarap namar kumnu ngala ban yarap chpeu arpeu chispa ars bangut ki bala join ban ngana mar bon ki ba join ngam la ban yarap baro namar ngam la le ire marwai mo te chumudur kumta te ladangi ya trailang ong fi kitu ki ba trailang kitu gumbayo I balong aktif ki ba join company ki thitiar kitu nga persang hi ban yarap ina mar kitu ki yarap te nga ban yarap kitu te ki be ki bompal la ban yarap suki ngan yarap fi ladangam la menta hadin chipnai hadin chisnem ngan yarap hadin lam la hadin chisnem hadin arsnem hadin sansnem hadin chipusnem bro ngan yarap be kitu ki balong alis balong loyal mo ki balong ki bala ban kumta ter ki pa support yang hakanu nu ka materi le si hakawi ka company ngidu bun ki company le si hakawi ka company boom ngila ban kiu katahi kadai ngide bandon kum kata jing kermen ban ngaro ngayele ban tri sitom der banga su yuma te khublei shibun te hangni ngan batai fi kani ka plan jong kani ka bit life khublei shibun akam ta ka por jong fi about us hangni ban batai fi kani ka company between life yo I kani ka dei ka ong hang ni welcome to introduce a platform generating its autofill platform kamu lada pimyo perlogro kalong automatically kan wan ka income mo kan wan ka income haganu ganu ka por de kani projects belongs to Indonesia and UK kidon ki team nang tino Indonesia mo technology support from Indonesia ki technology jong kani ka bit ke okay la support from Indonesia te kumtahi ki 24/7 platform team size ki support pila banyo na kanika between life mo te katu kala pen ihang tu te between life platform we can share you that between life have the best sustainable system and environment along with the super active enthusiast community te kintu pila pan puli kale ka hoy become a leader pila pan puli hi katu register for free hangni ka ong register pila ban register free tang ba phi haban ka by join kan don ka level hadu rew level te ka by join ka don ka sedang lah hajar chispa mo prok chi lah hajar chispa kani te katu in sabatai fi mar sendep join in sabatai fi kumnu banle katu te kani ka starting ka super starting kumtu shibun ki be pingi haban lenang ni te feature sang ni ka trustworthy company ka ong hang ni trustworthy ngila ban trust ya kani ka between life okay te long ka company ngila ban trust ngan ong be direct mo ngila ban trust kato kane por khnang ba kadang sedang larangi ko ban tray hoy ngam ong we fi ngam guarantee fi ba kane kanu company ba fi tray kane slam kane cirta handre ngano fi kanu no company bangi join be kum tu kat bangila kat batang sedang namar kani kadon mentatang san sngi te ngi ha ban tray stom activation cost laipusan ka baningkong ka de ka activation cost jong fi laipusan ka first ka bari de laipusan dollar ka de lai hajar chispa mo lai hajar chispa tengka
menta ka dei kala ban Q kala ban hier ru ka shong ka market nri la ja chispa ka dei menta ka bayu te hangni ka pen I ka distribution of package laipusan lada pi join laipusan dollar kumno ka distribute ka kani ka laipusan ba pi join direct ya kitu ba sponsor fi kan ai khatsan dollar te ya ka level income ka ai san dollar level income okay kan ai san dollar nang ta kan non working income riu dollar kan ai nang ta auto pool income pra dollar auto pool income pra dollar nang ta ka performance si dollar da pi pe kumtu ka distribute ya income jongka tika company ru kayo nong hi bila pinang hi ban khain ka company kayo nong bhai lada kam yo nong te kumnu kan ran ka company ka tapi di ban sutu te kabu ni ka jing yo nong ka company hang ni lada ka ya long kayo kumtu 10% khas persen naka ne ka lai persen ba pi join mo kumta te direct referral income ka dei khatsan guma fi pinyo direct khatsan dollar na yu kamut khatsan pa san peu e video na iwi by fin bai te kumta te pe hang ni la da pi join hang ni ma fi hang tu te la da pi join ma fi hang tu te pi invite per te pin yo pi khot ye ni e sebut pi yo perlok da pi yo ini perlok ban join bat fi te b bat fi te kamut khatsan dollar nang ni khatsan dollar nang tu da long lai peu dollar ye fi mo lai peu dollar ba pila kamai te lada pi yo lai peu dollar te kan ni ka lai peu dollar lada pi bu ya ka ha ka boosting income ngi entar ya ka da boosting board ka ongi haban bu ya kan ni ka lai peu dollar ha tu pin yo chispa dollar ngad la yo ka tu ka la yo la proof ya fi ang tu chispa dollar la yo lada pi bu khatsan dollar chumudur mentamar sin dep join marsin invite pila dep join ma fi te pi khot iwe ni ini join pit pin yo khatsan dollar la dengi bu kani khatsan dollar ha ka boosting board pin yo san peu dollar tangba kani ka boosting board ka sedang tang ka sha fi ban bu tang anda pila don arngut we na lef long arngut ba join direct pat fi b mo te pin yo lai peu te pin yo chispa dollar kum tu ka pin tang marwe la da join tang ini te kam la re ban kam sha re pi ban bu ka boosting board te la da pi yo arngut ba pin la ban bu mo te kini ru uiru kumju hi ubiru kumju hi te ngala yo kan chispa dollar namar ngala yo arngut we na lef na right kum tu sumudur arngut ba join direct de don left and don right tang ba arngut ba join leng ba kaling junga te ngabu ka boosting board tang arsngi kala po chispa dollar menni te menni ngala kamai ka tu chispa dollar te kata ka pas kutenan te non working income kani kaplan ka basuk ha kani ngala batai fi kumtu te pai kani kan non working income bade kumnu ngin yo non working income sumudur ladangi don laingut ki bajon bat fi laingut te laingut kan ai san peu persen nakitu ki long laingut san peu persen pinyo ya kanika non working income te khandai dollar e naka long pinyo lai peu persen lai ngut te kamut lai pusan dollar te lada pinyo lai ngut te kamut kan ai kumnum tu katungan batai bai pingam pat singu yure kumnu ban batai fi mentam le katu pim don kam ko kan sawan ni da piyo lai ngut kamut automatically hi kan sap pin sayo sorry kan ni kala penihang ni ngaklet ban khen kani kan non working income riu dollar from each activation kamut pin yo riu dollar na iwe la da piyo lai ngut te lai sen riu long khat pra dollar pin yo te khat pra dollar total te san peu persen kan ai fi te khat pra ta kamut dai dollar kin pin yo te khat fin kum ta tang very simple sa chi sen nanong kani ka non working income man ka por ba phi activate iwe pin yo riu dollar te la da phi activate laingun ten riu lai sen riu long khat pra dollar te khat pra dollar ka total te pin yo 50% kan non income kamut khandai dollar pin yo ka working income non working income mo kumtu te kumju ru hangni ru kumju hi hakani ka goal ru kumju hi hangni pade phi habandon san ngun te lada pi iwe pi yo riu dollar te san sen riu long lai peu te lai peu te kani ru lai peu te nakani ka lai peu pi dollar pin yo lai peu persen de long khandai dollar hi te pin yo bang khandai dollar na kani ru kumta hi ki hang tu very simple tharai pila snguthu te tongin ye chakmat ka badon kam e hangni ka badon kam ka plan ka de kani pe hakani ka
hakani ka you hakani ka between life kadon kani ka level kani hangni bronze, silver, gold, emerald, topaz, you. Te kani pi join kumbara ofi kani ka bronze pi join kan no activate pi activate kan no ka bronze pe jang ni harum ngan batai pi pe ya ka bronze pin yo pin activate lai pusan dollar nei te lai pusan dollar te lada pi yo prolog ka income iwei pin yo khatsan dollar te ya ka silver pin activate nyo peu dollar te lada idon iwei pe down lan jong pin yo khan nyo dollar te nangta ka gold pin yo lai pusan dollar te nangta ka emerald pin yo nyo peu dollar te na ketika topaz pin yo chispa sa peu dollar da don ba upgrade fi ka ruby pin yo ars pa pra peu dollar kum tater tangkum tuhi pin yo ya katu te lalo na tala da pim yo perlok sumudor pim yo perlok pe kanika auto pool income silum ong kanika auto pool kamun team building bonus kamun pin yo kum ka auto team building bonus ro pin yo long lada pi yo iwe downline jong fi ba join direct bat phi pin yo $10 hang tu hakani ka bronze long kitu ba join nang kong pin yo $10 te nai tu ba ar pa de pin yo ya kanika ngan ai ka basaw nakani ka ba ar pa de pin yo u chi 0.5 nai tu balai long level balai ba join hapo ite a downline pi 0.5 nai po ite downline jong fi na po jong pi downline jong fi te 0.5 pin yo kum tu ter no ke kanika team building bonus te lada ki upgrade chaka silver $R na itu first direct jong fi for $10 na itu indirect tu i ba R jong fi level bala but $10 0.5 kum tak pin yo ka team building nda ka tu pin yo mo te nangta kai ka badon kam ka deka auto pool bonus mo kanika auto pool bonus te hangni ka pen i kanika euro kanika redon kam lada phi chumudur pila don users lada pi don sans pa khat arngut ki brew te pin yo ars pa san peu tengka dollar pin yo hapo arpu sau benai mo lada pi yo hapo arpu sau benai duration te sans pa khat ar pin yo ars pa san peu dollar ka kanika performance team income $10 from each naka activation pin yo te lada don sans pa khat arngut hapo jong fi pin yo ars pa san peu don $1000 ngut pin yo sans pa dollar nak tu te kum ter pin yo gitu ki membar jong fi ki tim level na ki ba upgrade pe te kanni ka ba upgrade kum ba ofi ka bronze ka de san laipusan ka silver pa de ka de nyopau ka gold ka de chispa sau pau emerald kum ter te lada pisa india ngi kemben lai hajar chispa na ka bronze kani ndriu hajar arspa na ka tu ka hakani ka nyopau dollar kani kala poi kumtu pila ban multiply ka tu pila su thu i lada ai tang ka wiru te kani ka bronze auto pool kani ka de ka ba pidon kamban su thu kani lada phim trade da phim yo downline ru pin yo be hi kani ka auto pool pe kani ka auto pool ka ong ngala yo ya kani ka bronze ka $R ngala yo kani ka auto pool ban kong kam chimpor re ar lais ngi kumtu ngala yo ya ka te silver o ya kani ka $R nang tangan sayo ya ka basau ya ka ba pra ka ba khandriu na ka ba life life sau $1,000 chispa ar popra ar hajar ar spa san peu san spa chijar te kini ki auto pool ngin sayo andangila lada piyo nem yo perlo gini ko auto pool kan sawan te lada pidon hakane ka silver pada dah ka silver pin sedang banyo ya ka pra dollar khandriu dollar life $R kumtun $1,000 chis ar spa san $1,000 san spa kan ar kumta ter pin yo ya kaneka ya kaniki auto pool bonus kani la fi train nem treru fi yo brown line nem yo ru pin yo be katuka auto pool mo te la dangi kenya ka auto pool ya kanika auto pool jong kabar ro kan nungin yo kadai kat ni naka bronze pin yo ar hajar naka nika bronze pin yo ar hajar chin ruspa prajar naka tu khandri hajar laibu ar hajar ko tu te suki kadang yai ka company pin sayo ya katu mo te takum tu hi
pin sayo kani ka ai extra kum tu pim don kam ka jui ka bang explain gitu te ka plan kalong very simple tang kum tu hiperlok kublai shibun tarai pila sing tu pila ban join ploy menta kadang sang tang apo khat lai san rusi kani company pila ban join krang bakan yai ba te piru pin saya kamai ba da pi join dang sedang mo pila ban invite ki produk jong fi te kublai shibun ki bala ban join pila ban join da pimla sumba subscribe ko video share tangka tahim don kamban pin ku slide api join tim don kambun slide api yo ibanga join bun ki company ru nong ngatre be kanu kanuru na pilaru tre ka ngate be kinu ko bun ki company ki ba kwa ban join ka bangala ngan yara be ngana mar ngan tre be full time be kanu company na mar ngatre full time company te ngatre bun jai oh te kublai shibun yo fi te ngan serap ya gitu bala join ro bat ya ki nu company papi join ngan serap kan bala suki ngan serap ya sya tangga jeng sya don kam kublai shibun